NgoLwesithathu, abezimo eziphuthumayo eGoli bathi bazokhoxisa ukuthungathwa kwezidumbu zababili abamuka nomfula iKlip River eGoli emva kwezinsuku eziyikhombisa. Kafushane emva kwalokho satholakala isidumbu sokuqala nokungesika ayaphiwa ndothi. Namhlanje bekungusuku lwesithupha lokuthungathwa kowesilisa oneminyaka engama-21. Naye-ke ugcine etholakele emfuleni oseduze nepulazi. Isidumbu sakhe besibambeke ngaphansi kwegatsha lesihlahla esosebeni lomfula. Umndeni ulindeleke ukuthi uhlonze isidumbu sakhe ngomsombuluko. Inyanga eyayigeza laba ababili ephinde ibe umfowabo wowesilisa omuke nomfula ilandisa ngokwenzeke emfuleni ngoMgqibelo. Njengalesivumelwano esasisikhulumile ukuthi sizokha amanzi bese ngithela umuthi ngibageze. Angithi ayikuthi bayafakwa bonke emanzini. Bona bebehlanjwa ukuthi uyakha amanzi ubahlambe ngebhakede. Oyi-1 ngithe mangiqeda nje ngisathi ngeqoqa ngiqeda kuqoqa bengisacela ijazi kumfowethu. Mangithi ngithatha leli jazi wavuka intombazana wathi wavuka into like umoya. Wathi ngumndawo woqobo ngathi mina mntanami ngalo sikhathini ngizama ukuthi ngiqoqe. Wathi ngumndawo woqobo mina ngumndawo woqobo. Uthi suka ubegidi kulukudu wabemesethu noma wangena ngaphakathi futhi kwaphela kanjalo. Njengoba sibheke esikhathini samaholidi, abezimo eziphuthumayo banxusa abantu babephephe ikakhulu uma bezoqhuba imikhuba yokugeza kanye nezinkonzo zombhabhadiso. We observe and respect the rituals that are performed, and we do not want to now infringe on people's freedom. Sithi bangazenzi, kodwa sithi mabazenze ngendlela ephephileyo engenabo ubudedengu.